Ka Joint Action Committee ki light ligi kan hon jong ki try truck na lor ki nong nya truck kata ka Giant Hills Truck Owners Association, ka Commercial Truck Owners and Drivers Association, ka All Cement Clinker Transportation ka nakhasi bat Giant ya aka arpoi trip yo yong araja arpusan kilapan bana ban pen sange no ek jing thmu ban pen long jing yakhi ban khanglanti yaki truck kit clinker kit cement na lom shnong sa Assam. Kani karai kalami hadin baka Joint Action Committee kala yo ek jingkular na Deputy Commissioner ka East Khasi Hills District o Shivansh Avasthi bon shim khia halor kani ka man bat bon penlong ru da ka jingalang hapadang kini ki ar kan hon banya penbaj halor ki kam ki jam. Habakran sikilat pathai kubor na kalyang chairman ka Joint Action Committee uba biang swashilla ula penpau ka jingkerman hadin bau DC ula ai ka jingkular bat kumta ukmilenti baki jingdawa ka Joint Action Committee kan orlong. Jikutip sa piu pai ba bunulang yang ga nong sang yang state Meghalaya yang i wa kinalian ga Joint Action Committee da em ga meeting wa man ini wada da chimi garai wo strike na khang sarok i kri company wada por kam wa hagini ga go man min step arp na so ada bosan dan ne dekat sini sok di Sakmen wa kam kucing kudu di si amburam noi yang ga East Hill dari chairman office yang DC rangkat OSP da AWI ga acaran wa to penjetiam UI wa kini ki cement factory wi kile rangkat dekat solution yang ki wa iga Joint Action Committee ko am kan diga sentri ko leisen da kular ile ile ukang sroki ide wapi ile de pempau ya jing ne jing cha lai ben ni hak di cement factory di port ko wa ide demand ya ke by loading ko kamnu uya rangkat dor te by loading yang yo im gi keri yo kamu man kan ni kira egi ke dorang kam tami keri ko la chasa de egi ke kam ngat imon ke kam ngat isnya yang ki ichami im ile ha de yo le ka dongai de kata kam te de udisi ne de kular wi wa to jabha wen kan strat yang pi wa ngawo kulat ngawo him khia wo puro arliang yo iklam yo pembaji hagdu hagni kitia ko wan tarik umbo gate ta daw yo pon lo udisi to daw de him khia do wo khod woro pun arliang yo lukti kini wa pencam di CE rumah ni ko job man ko la ba darti yo ele ikri jeng kwa wa da peman il kepot dini kentien play pe woro ko ble cibot strike to the wanggo go step tarik step kesni tarik na woso ka man gate ide cancel suaike da le to ka mulai jikmat lembat kecing iklam hini khod di CE ibo dang continue biang gale Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya